Kaunti ya Kisii omunyakiro wa wana bodaboda anemeye kaunti ya Kisii Fred Nunda nikoboneso kirina gukwana mangana lengeta wana bodaboda noburai anemeye kaunti ya Kisii okwali tukulia lero magayo kumena na wana bodaboda nigate abuno mugavana we kaunti ya Kisii Paul Simba Arati nikabonete kuligeria mangana ya magendro yate bino gwikiraboni gataranyara kumulikira nikabulira Arati konyara gotae sonania samangana lengeta wana bodaboda nigo Nunda boy gate bira wana bodaboda wa igwisiko yawe kero bagendre twikira niyo bonche wabo anene aigase kaunti ya Kisii. Na igule birika chirega na gari no mugavana Paul Simba Arati. Omugavana Paul Simba Arati achoretwa akora abantu ba Kisii county gas. Lakini egento kyogo 10 paka rero iga kende nkiya korire. Egento kyoka akorire ne vitisho na koreta chiguni chita abantu baitu. Otobwate mekando ntote etikotegera magana ayu a Paul Simba Arati akototebi. Egento kende ntumuna abarundi chipikipiki ntori maredi ne county government ntuotora abantu tore abanya biashara tore stakeholders be county government na ande nche muno mo chairman obosongo Bodaboda Riders Association engotebanga abantu ba Kisii county abantu be chipikipiki lazima basikwe na ande abantu bari bahakirite President William Samuel Ruto chikura tukarigia serikali enene ntoko chigotishwerwa ne serikali ye county wale nataka to yabantu baitoiga abantu baiteta abantu abarwete se county government office abantu bali muntu baita office akoro ku Paul Simba Arati abantu bali ababwate training ya karate training eyu ekoba funded no mugavana Paul Simba Arati otoko sabanganto igweto gokwano gokura monona Kindiki akoreki yani otoko sabana Kindiki amagana ari umugavana nkomote no yobokora bona yatokote baiga bwana Mr. Kindiki otokonye ebibago bibwate training center ya karate beiteta abantu baito otogo sabanga bibwatwe with immediate effect we face the law ekina kitoko sabantu mna abantu na